First of all, the EPAC TV News welcomes everyone. Center da lengak pairiba BJP na labdam siki chakot thorang da kok thadabagi mahuta atamna na Muslim community gi sariya gi oiba thabak thoromjing da yengsinduna au apa saribasi akan ma mong da condemn tawi haina news ni working body am oiriba IPAC group of news na thadorok cherolaman haire body asigi information and the public relations secretary Mufti Azmal Kasmina khudyak piduna thadorok cherolasin hai Handak the Lok Sabha amadi Rajya Sabha the pass to dun ek on kraba work for amendment ek asina India the labor minority purpsing maruina Islam learning chapa Muslim community mutat kinabagi chatrakpa thausil amani haida bangamlo Islam learning chatpasing oiba dharmagi chatna kanglon chingbu non Muslim yauna manage to holgani haibu wafam masidi laibak macha tadaba yamna chakhattaba thaki wakhalloni haida bangamlo work for ek asida natana Hana mamang dasu triple talak yauna Muslim ki tongan bihiram da au gapa saba kaya su leikraban. Wak pagi leiba property kudimak asyang mapudi taibang sema mapu Allah kaktagin. Hai debu lantum sing asi Allah kakna yabina bagi pandam da miyang yai panana bagi damak tak kathorok labu lantum sing. Masida kathorok ibam yo sing adunusu ampel lausin basu yararoi daba Allah kaki oi khaba property ngaktan. Wak pagi property asina wak pagi mityang makada Muslim dharmagi oiba tongan mathabak thorom sing amadi hiram khuding da sothana lehuriba Muslim community gi awat apa sing men khatnaba hiram sing da sizna dun laibani asigumba Islam dharmagi oiba thabak thorom sing asigi manage tawbud non Muslim yohol gani haibisidi kaidonung di yabangamloi wak pa ek asigi chapchab wan thokti ai imung manungi oiba thabak thorom sing da mitopna wail sa thahalpa haibisini Islam learning chatpamiyo khudimak dharmagi oibe hiramda siba ki da bangaktani haibisi khangjinba phai maram masina hairiba Islam learning chatpamiyo singi mayokta pass tawriba ek asi reject tawdri phawba ikoi khudimana khongpham chena lepminaduna amat oina thengnaminaba mathau tai serolasina hai the work for amendment act 2025 asibu petition tarana file tawduna Supreme Court challenge tawri haibagi paw masu leire AIMIM gi MP Asaduddin Owaisi Delhi Aam Aadmi Party gi MLA Amanatullah Khan Association for Protection of Civil Rights Jamiatul Ulama Hind gi President Asad Madani Samasta Kerala Jamiatul Ulama Anjum Qadari Tayyab Khan Salami Muhammad Shafi Muhammad Fazlur Rahim Amadi RJD ki MP Manoj Kumar Jihana file tawrakiba petition sing asina Chief Justice of India Sanjeev Khanna Justice Sanjoy Kumar amadi Justice KB Biswanana semba bench aman April tha asigi tang 13 ta khannagani hairi masisu yamna phaba khongthang amani maram masina hiram masida center lenga ki luching basing athubada Muslim community ki interest khangna thabak tawbiyu loinana Manipur thokliba maitei yamadi kuki ki lalasisu athubada losin handuna mahusagi oiba nungsi janana santi oina panba lamdam am ohen biu haibu wapamsu IPAC group of news gi IPR secretary Mufti Azmal Kasmina khudyak piba cherolosina makhatana phungdorle paw siga mari lene ba topa paw amana Lilong AC gi MLA oibetana tana wakpa Manipur gi chairman su oiba Alhaj Abdul Nasir bu thagatpa phongdoksari haina All Manipur Muslim Students Organization Amsona Thadorap Cherolaman Hai Cherolasin Hai Work for Amendment Act 2025 ki mayokta All Manipur Maitei Pangal gi CSO sing apunba mute sing loinana Alhaj Abdul Nasir Chairman Work for Manipur gi residential quarter da yamna kupna khana nainaduna Work for Amendment Act 2025 ki mayokta Supreme Court case file tawgani haina waib lawkhibadu Armed Forces General Headquarter na taram oksari amadi support tawjari makhatana work for amendment act 2025 ki matangda coordination committee for protection of worker property Manipur na changchilakpa thabak thoromsingda amsona full support tawjagani amadi saruk yajagani hairiba act asigi mayokta Islam learning chatpa maitei pangal singi sentiment khangna political influence yaudan democratic oiba khongjang changchinbada Armed Forces General Headquarter Coordination Committee for Protection of Worker Property Manipur ka
amat toina kusamnana chapminagani miyamnasu coordinating committee for protection of work for property manipurna changsilakpa tongan tongan khongjangchingda support tawbiyu haibu wafamsu all manipur muslim students organization gi finance secretary md safiulana khuriyak piduna thadorakpa cherolashin haire atopa paw amana haugiba kumja 2022 manipur assembly mikhalda mirep oikiba meri kongi mapuroiba on learn mighty benang khaba matungda makhoi ani gi marakta matmanarta bagi mataw ama lakhiba gi loinana makhoi ani tokhai na leinari haina media reporting phongdoknari reporting adugi matung ina matai manaw aduna makhoi gi mikhal gi campaign da lupa koti ani ahum sading tawki adubu mikhal ladu da mighty hiban maram oiraga makhoi ani gi marakta ungkhatnabagi phibam amlak hanki Hindustan Times ta tawlokhiba report ki matung ina Mary Kom mahaki angang mari ga loinana makhoi Faridabad ta leibi yum da chatkhre aduga mahaki mapuroibana Delhi gi yum amada chatkhre haire development aduga naknaba source amana phongdorapu wafam palladuna report aduna hai Mary Kom mahaki angang mari ga loinana Faridabad ta chatkhre aduga onlar imung manungi mi kharga loinana Delhi da leiri mikhal matung da makhoi gi marakta mat khetnaba adu lakhi mahaki mapuroibana maithi khiba mikhal adugi campaign da lupa koti ani ahungi oiba achobu senpham ama mangan khibana Mary Kom pen khide report aduna online political landscape ta sangning bagi apam blai khide adubu Mary na takchin badagi mikhal da lamba tobu yakhibani haina su haire pauchi aduna source ama palladuna hai masi Mary Kom gi wakhalon oiki mahang lamba tobu pangkhidi amasung mahakna Mary da matamadugi Manipur gi political gi landscape tamangam da phibam ama oiki haina khanghanki mai thiba nanglaba matung da phibam lusilaki makhoi gi mahausa gi leirakhiba marital disagreement sing hena lusilaba phibam amad laki amasung Mary Kom angang sing adugu loinana mahaki phaidaba ki yum chatkibani matai manaw aduga chapchana pau phauna ba leitragasu masak maming takthokning daba boxer amana Mary amadi onlar ani khainaramba yai haibadu achumbu oigini haina phungdokle tasengbadi Mary na atopa boxer amagi mapuroibaga mari leinai haina phawba claim tawbu leikhraban boxer aduna phungdorakpu wafam palladuna Hindustan Times ki report aduna hai Mary Kom amasung onlar ani gi khainabagi wafam adu pakthokpa oigadobu mande kanamatana maram khangdrabasu mipum khudimakna Mary Kom amasung atopa boxer amagi mapuroibaga mari leinai haibasimadi chibon ngangnari wafamne handakta mahak Instagram da tolokhiba post tasu nupa adu mahaki business associate ni haiba ulakhibana hena maik sanlakki haire Mary Kom na mahak bu thadoktunan chakkhibadagi online da thamoi soklaba saithengama mayuk narkhi haina report adun makhatan haire nakal maromda Manipur da thoriba lal asina maram oiduna Manipur miyam na haifam khangdana work libasi thak kunithoi henjilakle haibasi miyam gi mute oiba aikhoi gi MLA sina khangpham thokpani loina na Manipur da thoriba lal asi loisinduna tangdu laitaba Manipur am oihanna ba lawfam thokpo thodang adusu miyam gi mute oiba MLA sina lawba pham thokpani adubu lawfam thokpo thodang sing adu amata lawdana MLA sina tumina lasilibasi karigino Manipur da popular government ama leiramba adusu matamadugi chief minister na CM phamdagi resign tawkhibadagi Manipur da president rule thamlakhibani president rule thamlabasu assembly muthatpa tawduna suspended animation thamduna anauba lengak ama semnabagi khudong chaba du piduna leiribani loina na anauba lengak ama semnabagi MLA masingsu BJP amasung makhoigi chungsinnadun chatminnariba political party singda hendok thoidokna leiribani maduna anauba sakara ma semba haibasidi yamna komna thoki Union Home Minister Amit Shah na su ichang thawna phungdokhiba aduni karigidamakta Manipur da popular government ama lingba ngamdribano lingge haiduna karigidamakta claim tawroktribano Union Home Minister na phungdorakhiba wafam asi achumbani miyamgi miyut oiriba MLA sing marakta amatoina punsinduna apunbagi pangal thawna adu sagatpa ngamlabadi popular government ama yamna laina semba ngamgani aduba hojik phawbada BJP ki MLA sing amatoina punsinba ngamdaduna leiri MLA sing marakta chief minister oiningbadagi MLA masing yamna khomnabagi thabak chathaduna leiri haibasi
ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯁꯛꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯂꯃꯤꯡꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯚꯣꯠ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ MLA ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯏꯟꯊꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯝꯍꯦꯟ ꯇꯨꯍꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯨꯝꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯅꯕ ꯂꯥꯎꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯩꯆꯔꯥꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯈꯝ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯨꯛꯂꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯠꯄꯅꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛ ꯃꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯎꯊꯥꯏꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯗ ꯊꯤꯟꯊꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯛꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯆꯤꯇꯣꯜ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯖꯝꯒꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗ ꯍꯜꯍꯟꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯌꯥꯡꯁꯤꯟꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯁꯨ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯦꯟꯃꯥꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ CMꯒꯤ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯪꯍꯦꯟꯐꯝ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯦꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝ ꯄꯨꯔꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯀꯞ ꯃꯤꯅꯥꯎ ꯈꯣꯟꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ
president rule lengak na proptringai da miyang gi lengak sem tarabadi president rule thambagi wan thok leiroi marai bak miyam bu thamoi senga nungsiba ngamba asengba politician luchingba leitabadagi mitopna apunbagi saktam amadi miyam gi punchi da singnabagi sang hengalakibani haibasi tangai phadran khangpam tu e malem gi tongan tongan mafam da thokwa thokdo othok singbu miyam di honduna miyam gi mitna kong ohelliba ipak tv news haiba news ni wakung youtube channel amadi facebook page asibu adomna like share comment follow amadi subscribe to biduna tung koina miyam gi seba to ngamnanaba support to biu haijari